Hari ini masih kami mau bikin video lagi seharian jajan yang serba pedas yang ada di SD. Cik tebak ini di SD mana? Betul, di SD Cipadung, Bandung. Yang pertama si kami ngedatangin dulu si emang tukang tahu isi. Cenah isi nate aya hayaman. Cenah ieu teh pasti buka teh bener rodak si hayam nate pedas kayak gini. Pasti makan teh bumbu nate aya cikur-cikuran gitu segala rasa seblak gitu ieu teh. Tapi nya lumayan ngeunah heueuh di hayaman mah nya jadi ngeunah we lah lamun siga kieu mah gorengan tapi eusina hayam kitu nya. Ukurannya teh lumayan besar terus bener-bener crispy pisan si gorengan teh lah pokona mah ngeunah we lah dijelaskeun mah hehe. Sabelah si emang tukang tahu ada si emang tukang cimin yang digorengnya teh dadakan kayak gini pasti tinggal 5 asa siga biasa gitu si cimin si emang teh. Ya udah tuh mang meuli we teh 5.000-an heuh pokoknya bumbunya dicampurin pakai bumbu keju, bumbu asin sama bumbu pedesnya tuh ya. Pas dimakan teh eueuh sia bener-bener enak pisan barudak acinya teh enggak keras jadi bener-bener hipu pisan. Apalagi kalau dimakannya teh panas-panas kayak gini wah bener-bener mantap pisan pokoknya mah. Sabelah si emang tukang cimin ada si emang tukang basreng goreng ya udah mang beli 5.000 ternyata 5.000 loba pisan si emang ieu merena. Jejelia singa tua waduk ha. Iya teh mendingan pisan. Sabelah si emang tukang basreng ada si emang tukang jagong meniru was barudak ieu sabadag ieu hargana mau 6.000-an aja. Seriusan barudak pasti makan teh wah si jagongnya teh bener-bener amis pisan. Ih ini mah bener-bener worth it atuh 6.000 saloba ieu sagede ieu terus manis jagongnya teh. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja pakai air putih karena yang dagang airnya udah nggak ada udah pada pulang. Lanjut part 2 atau jajan-jajanan di mana lagi ya?